Jure, daj reci tati da ti kupi mikser. Ovaj put bi mogli raditi nešto slatko. Zašto? Pa još uvijek sam željan ono slane, kaj ga ne. Pa šta bi onda danas mogli raditi? Palačinke! Došli smo u Gligoro butigu Po frišku skutu i džem. Za ovaj recept potrebna su nam jaja, uzet ćemo 2 domaća jaja, 2 šalice brašna, 1 šalica mlijeka i 1 šalica vode. Prst ohod. I got a bad feeling about this. i 1 vanil šećer. Nemamo mikser pa ćemo to ručno izmiješati. Šta misliš, je ovo dobro? Mislim da je. Mislim da je to gotovo. Palačinke su gotove. Vrijeme je da ih namažemo sa kaškom s kutom. Da stavimo malo meda. Predlažem da stavimo med od kadulje na skutu. Taj med isto možete kupiti u Gligoro butigama. Sad ću malo razmazati meda na skutu. I stavit ćemo malo limuna da bude slađe i malo više kiselo. Evo, kako ti se sviđaju? Dobro što nisu slane i ljute.